Yeah, bro. Me bua fu papa. Me ni abre papa. Me bua fu pa. Nyoma ye me ya nkasa. Makoma edi avreho ho me mu. Makoma edi avreho. Makoma edi avreho. Me kre edi avreho. Me kre edi avreho. Me bua fu na ye me ya. Ebia wo be disappointed. Ebia wo ye me fan. Ebia asema me beka na ebia wo be disappointed. But you see so tap on cheni an oje wo. Ebe ye ya so wo ye nipa na otewo na obi be painti black wa abontre. Obi be say wudin e wa abontre na wa fa wani monyam. So ho na menka meka say Ghana media ni nyina de Ghana yenka no kre. Ghana yenka no kre. Obi a obi bedwe nse bia issue ne ba ye ne ye ndi a kire ne ye de antoto ya nwoma ye. It's all about family. It's all about family. And be nam social media me hu ade ama che say me kre di awreho. O family ultimi organize family concept ultimi organize show. And never organize show urefi wachi. Urefi wachi. Na me family me adada no from ever since ye no issue ne ba ye no. Ye say ye two quarter na mo bia na waba dada ye. Oh, nkofobia ba ompeso omo sign no. Omo se ni sei, omo se ada sei, omo se ye betua osika ama, ye betua odibi asan ya te ase, ye nim se ya fom, ye betua sika na ma. Sei ya na mato se to se mia e uma no akofa mpanimfo bi na oma be frɛ me. Omo se an ye pesi etua sika na ma, ye pesi asan ne family sika na ye sen, ye se ni aboso, an ye baba betua enche ye de vadama, ye toto nyoma na che, ye de corona ntino, ye toto nyoma na che. Up to now, what that so toss me. Family, send a whole concept. And our concept, and now when we are a superstar, it's very good. But me mau 2 weeks. Family, me mau 2 weeks, just 2 weeks. Just 2 weeks. So him say, me no have 7 days, anya dane quarter sem. Just 2 weeks. Me know, say family, abosomfo na bedi me no untemasem. Me abosomfo na bedi me no untemasem. Cause me won say, kwasi ebu ya. $50,000 in any scabia, but wo family kwan ya wo pesa wo mfa mbume kwasi anji ska no trans men pagya wo emeduru level say na percentage aye koye no wo pesa wo fa ni nyina fe de wo fa 100% ni nyina wo de yeye family me mebodua ochina me mekwantoa ochina wo betemenka mekwantoa mesi mebo wo family dua bodua na wu me bodua na wu na Ghana fo antie menum bie kura na mepe obi antie menum kura biem kura na mepe me bo wo family dua na wu free wiase na obi antie menum biem kura mepe me donya me o hata so china mekwantoa wo bo concert wo de menenam me misikanse me misikanse me nyoma nye basa meboa o bremase o pesa o fameso na chesa o de mai o de wa ye o fameso wa ye meboa me donya me o hata soro fameye me na me ka so me bodua cause me won say lawyers fo ntimi ndi asem we me won say lawyers fo ntimi ndi asem me ma abosomfo di asem we me ma abosomfo di asem we me bodua on na wu
uwu na koba bi ma wumbu obi kwase akwaso ya robber oye thief oye criminal boy sana wo de bi ye tetepa music de na one ne wo sana wo de bi ye no na me ntena hwiche mu na wo mfa music ndi me ntena hwiche na wo mfa music ndi me na me ka kiro me ntena hwiche mo ka se ye easy ma me ohun o ka se ma emre ma me ohun menda pem so mi donya mi ohata so chena wo family me kwanto me bodua cause me se me bodua na wu na Ghana fo antie me nwom bie obi antie obi ankasa me hu bie mu kura me pe se bie nyu obi na toma me die why your ho say na da nipa why your ho say wo ma me ni wo papa ni ho why your ho say ase why your ho alo ajankaba wa se da your ho alo ajankaba na wo da nipa uduru ba bia no ase ma kire omo uduru ba bia no akire wa se ma kire omo na wo afa ni hey family say you Ghana ha eko 2 years issue ne ba ye eko 2 years the bia da sa up to now ko between say bia me nam da so manage you up to now from cages obetimi the bia man fo onya course sa eya me ya wa obey disappointed bia enya hwe we disappointed untie menum bia ma enya hwe but some me sika $50,000 na me just share family mu no me manage cause what say me din say menye enya hwe but me ma 2 weeks family me ma 2 weeks se papa anya hwe a bono so anya hwe me ma 2 weeks se wa ntu ya misika ama me when to ya misika ama me ma 2 weeks when to ya misika ama me a ochena me kwantoa me koma 2 weeks baby a me fa bia wo family me make sure say dua be nyaw ama wo se wi asana eye mienu dey kwase asem no about 2 weeks when I'm catch up me bodua me say me bodua na me de oba no awo no so be das me na me catch up o family eya me ya me kra di awre ho da bia o fre bia na so wo de wano ebe da ye da bia no afre meeting wo akra keto out me frɛ meeting me efiri abochire ba e me yeti me tenase ye pesi betu yeska no ye pesi say the bia just 2 weeks ye Ghana ha 2 weeks o family yes me bodua na wu no obi antie menwum biem kura na mepe obi antie menwum biem obi adwa me Ghana ha kura na mepe se be ni obi na to adwa ne ma medi that's it. When saka message ya to Juana mom ma just 2 weeks me fa phone crown for obi say mo ono crofo na kwesi saying cause me won send dada na wo ye the bia up to now your case we me year free court abosomfo na be the case we say wo family say me no hia no ya nhia say me discan e chew ye sia ye sign a contract say ye adwuma ne ye wote ase ne ye adwuma no wote ase ne ye start say ye and ye share your call contract na say wo de wo ko school yan fan say wo ko school ni ma de it ma bon ma kan contract ni ye and na say bibi wo mu na anye ye ma kan ni ye nte wo so fa sa kwan no so abra wo ya we say me na de wo ba bia wa beduri eye me na me ma ti hwiche yi mu me ma kwese ya me ti hwiche me na me so na Ghana fo ni na bodin me sia na one anumtofo akase be bra yenum
no bia na unji din udi adu gyina ba bi kra na oyinim wo ya do gyina ba bia na yenim wo wa obedi me ho ya obi anya hwe wa obedi me ho ya obi anya hwe 2 weeks family that's it. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.